Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gatondo ko kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gitugutu, aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Tunabonera kubifuriza ukwezi gusha kwa mahirwe n'imigisha, rero tubifurije banywanyi kuzaha mu karonka muri uku kwezi kwa gitugutu dutanguye kuri uyu munsi. Muri iki gitondo tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda bigaragara muri aka gatondo, aho bitangazwa ko deployment ku gitigira intangere yafashe indi ntera mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama ubikurikiranira hafi ugiye kutubwira uku ku kwezi kwa gitugutu tugutangiye kubirebana n'umutekano. Mutama, waramutse neza? Waramutse neza, muraho neza. Mutama, navuga ko ku kwezi kwa gitugutu dutangiye biriko biragenda vyibonekeza ko imyiteguro y'imirwano ndetse n'imirwano ubwavyo bikomeye mu mfunyapfunyo. Nitwinjira mu buryo bw'iramvuraza kutubwira ngo iki? Turaza kwikoza mu misozi y'Uvira tuze kumenya uko situasiyo ihagaze, ndetse kandi twikoze mu misozi itandukanye y'ano misozi Kivu. Ibintu bikomeje kugenda bikara ndetse kandi binakarata ku ruhande rw'intare zafarambwa bakomeje kohereza abasirikare mu misozi yose ya Kivu nyuma y'uko bamenye amakuru y'uko bagiye kugabwaho igitero gikomeye cyane n'abasirikare ba FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo. Nibyo turaza kuzenguruka kuri théâtre des opérations tureba ibikorwa vya gisirikare biriko biragenda bibera. Turaza kandi kujya kuri zone de combat, agace kari kuberamo imirwano ikomeye irucuru ndetse no mu territoire ya Masisi. Turaza kandi kubabwira front de bataille, tubabwire force irrégulière ikomeje kuzanwa. Turebera hamwe kandi groupe armée irrégulière mu bice bitandukanye ndetse no mu misozi. Turaza kandi kubabwira appui aryenné, turebe opération conjointe mu bice bitandukanye, aho bitangazwa ko FARDC na Fdnb ndetse na service nationale de renseignement na demiyape badeployinze abasirikare benshi. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na neutralisation des ennemis mu yihe misozi. Ni imisozi itandukanye y'ahantu muri Kivu y'amajyaruguru cyane cyane wa Bikare. Turaza rero banywanyi kubabwira unité de reconnaissance yamaze koherezwa mu gisagara cya Uvira no mu nkengero zaho, aho bitangazwa ko batangiye akazi gakomeye k'ubutasi bijyanye n'amakuru avuga ko habayeho infiltration y'umwanzi muri ibi bice biri gutuma hakorwa ibidasanzwe. Turaza kandi no kwinjira muri uzama 23 turebera hamwe ibijyanye na lutte contre infiltration, aho bivuga ko nabo batangiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batinjirirwa n'abazarendo. Turareba force armée, turebe sécurité publique, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na coopération civilo-militaire, aho bivuga ko izasarambwe ziri gukorana mu bikorwa n'abasirikare ndetse n'abaturage kugira ngo babashe kuba bakumira igishobora guhungabanya umutekano w'abaturage. Turaza kandi kurebera hamwe uko izasarambwe ziri gukora l'enseignement militaire. Turaza kandi kubabwira ibiri kuba kuri point de contrôle ari gukorerwa igenzura ridasanzwe. Turaza kandi no gukomeza kubabwira ibijyanye na vigilance cyangwa surveillance mu bice bitandukanye. Turinjira kuri opération de sécurisation, aho izasarambwe zakoze iki Mutama? Nizasarambwe zazanye ibikoresho bitandukanye ariko nanone n'ikoranabuhanga ridasanzwe cyane ry'indetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bifitanye isano nabyo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na contrôle des frontières, turebe iri kubera kuri la Corniche classe grande barrière, turebe iri kubera kuri petite barrière bidasanzwe mu gihe ibi ari ibice bigenzurwa na 23. Turaza kwinjira Bunagana mu gisagara cyafashwe ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'itandatu 2022. Turebe uko bihagaze, turababwira ibijyanye na engagement ndetse na champ de commandement muri ibi bice. Turababwira kandi ibijyanye na mesure de prévention bikomeje kugenda bigaragara. Turaza kandi gukomeza amakuru yacu turebera hamwe ibijyanye na collecte de information, turebe sécurité communautaire uko ihagaze mu bice bitandukanye. Turababwira contrôle des mouvements ndetse na resources logistiques, aho bitangazwa ibikoresho biri kuvanwa mu Bujumbura biri kwinjizwa
kwinjizwa muri Uvira mu buhe buryo Mutama? Bimwe biri kuzanwa mu maso binyuze mu kiyaga cya Tanganyika, ibindi bikazanwa kuri uno muhanda uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika. Turaza kandi kubabwira uburyo budasanzwe bwiswe sinyaroma sitiyone, uburyo bwo gutanga raporo buri gukorwa n'abaturage. Turebe regre d'engagement, amabwiriza y'uko ingabo ziri gucunga umutekano mu bice bitandukanye. Tayari murabyumva. Turaza kubabwira ibijyanye na operation preventive muri eneo zigenzurwa na M23, aho bamaze kubaka ikoranabuhanga rishobora guhanura indege. Rikora gute Mutama? Ni ikoranabuhanga ridasanzwe rikoze mu buryo budasanzwe ryiswe ngo ni air system. Ni mu gihe kandi banywanyi turubuze kwinjira ku gisata kirebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, tukababwira ko Joseph Kabila Kabango ayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka 18, benshi mu babogamiye ku ruhande rwa Kisekedi bita Hippolyte Kanambe amaze gukatirwa ubwo gupfa. Turabyinjiramo twinjire mu rubanza turebe uko uyu Lieutenant General Joseph Mutombo yamaze rero kuba yakata urubanza rudasanzwe. Akaba ari perezida w'urukiko rwaburanishije uyu Joseph Kabila Kabange bita Hippolyte Kanambe. Turaza kandi kubabwira uburyo ki izasarambwe zikanzwe Kisangani. Banywanyi muze twicarane kuri page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turebe iri kuba ndetse n'uko ku kwezi gutangiye turi kwigenekerezo rya mbere Gitugutu 2025. Amahirwe n'imigisha nibyo tubemeranye tubifurije banywanyi. Twe twiyemeje kuzabagezaho amakuru ya nyayo kandi agezweho. Hitusyo ndasabone kuri dukurikiye bwa mbere ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi bigane tubashyikiriza nga Mutama. Tuyaherehe amakuru tuyahere mu misozi itandukanye, by'umwihariko mu misozi y'Uvira aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Yego Mutama, tuzengurutse tuvuhere Kavimvira uzamuke mu misozi tubwire ibiriko biragenda bibaho bitangazwa ndetse bikaravugwa ko kuri ubu biriko bitandukanye n'ibyigeze biba mu bihe byashize. Byifashe gutuvira mu misozi ya Uvira ubu ngubu igihari ndetse kandi kiri kugaragara. Yego, ni imisozi y'ahitwa Kibondwe ndetse n'ahitwa Kavimvira n'aka gasozi ka Mwange uzamuka kuri uno muhanda ujya Kawezi werekeza Kiriba. yego, Abazarendo bari bahari bamaze kuhabakura. bahakuwe nande? Bamaze kuhakurwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubona yuko ibi bice ngo abazarendo baramutse babigumyemo nta kintu byafasha uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko kandi abazarendo nabo ubwabo muri bo FDNB ikomeje kubashinja ubugambanyi hagati bwabo. Yego, tubwire ibyo n'ibyo uko bihagaze. Si ubwo bugambanyi mu by'ukuri niba buhari buri gukorwa gute, bayikuvumbura gute, ko buri gukorwa? Sisiteme yatangijwe mu gisirikare cya FDNB yiswe ngo ni umusirikare agomba kuba ijisho rya mugenzi we. Yego, aho rwose abasirikare ba FDNB bagiye bavugwaho cyane kugambanira n'ab'ibyabo. yego, Ibi rero ku ikubitiro byatangirijwe n'uruhande rw'igisirikare cya FDNB, aho igisirikare cya FDNB aka kanya bari kuvuga yuko n'ubundi abazarendo bamaze gufata umwanzuro bakimara gukora ubushakashatsi basanga yuko mu bikorwa byinshi by'uko deployment zakozwe ndetse kandi bitegurwa muri FDNB itangazwa na abazarendo, baza gufata umwanzuro yuko abazarendo bikorwa muri ya misozi ya za Kawezi hariya ku muhanda n'ubundi werekeza mu byerekezo bigana za Bukavu hari mu gice bya Runingo na Kiriba. yego. Mutama, reka rero tubabwire ko kugeza ubu ngubu Kisangani ubwoba ni bwinshi ku mihanda, mu mabarabara atandukanye, mu midugudu. Ibintu biriko biragenda bigaragara ko mu mitumba byamaze guhindura isura. Ikisangani uranyemera mbwira abadukurikiye iby'amakuru, turagaruka tujyana no mu Minembwe naho duha ishusho y'ibiriko biragenda vyibonekeza.
Ni Brigadier General Daniel Mutambombi, umuyobozi wungirije ushinzwe uburere mboneragihugu no gukunda igihugu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yamagariye abaturage ba Kisangani mu ntara ya Chopo kugira uruhare rukomeye rugaragara mu kurwanya gucengera kw'inyeshyamba za M23 muri iki gisagara. Uyu muhamagaro ukaba watanzwe ku wa mbere ku igenekerezo ya 29 ukwezi kw'icyenda 2025 mu nama yabereye ahitwa ku rubuga rw'abahowe Imana, yitabiriwe n'ingeri zinyuranye z'abaturage, ubuyobozi bwa komine, ubuyobozi mu duce n'imihana, abamotari, abayobozi batandukanye ku rwego rwa za teritwari nk'uko amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Congomedia.net bivuga. General Mutambombi yashimangiye ko kurwanya abacengezi ba M23 atari inshingano z'abayobozi gusa, ahubwo bisaba uruhare rwa bose ndetse n'abaturage kugira ngo hatabaho kwaguka kwa M23 isanzwe igaragara mu gisagara cya Goma ndetse na Uvira ndetse no mu mice bitandukanye ibya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Yasabye kandi abaturage gufatanya n'inzego z'ingabo z'umutekano, avuga ko bitabaye ibyo byagorana guhangana n'abacengezi. Anasaba ko hakongerwa imbaraga kubijyanye n'amarondo. Mu kubivuga yagize ati, mu kwanga ibibera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo turabasaba kurushaho kuba maso no kwanga inyeshyamba zikwira mu ntara ya Chopo. Mwitondera imbuga ngurukana bumenyi, mukomeze kuba maso kuko mufite inshingano, ingabo zirabiringiye kandi mushobora namwe kwiringira ingabo zanyu. Akaba ari byo yatangaje. Ni mu gerero agira ati, abatwara tagisi, abamotari, abayobozi n'abakorana bavuga ko bumvisha ubu butumwa kandi ko bashaka ubufatanye bweruye n'abayobozi bamaganye ariko gutotezwa n'abasirikare n'abapolisi no kubura ibikoresho by'abakozi bo mu buyobozi bibabuza gukora akazi kabo ka munsi nk'uko babisigura. Birundi biri kwamugiye kuri ubu andi makuru agaragaza ibikomeje kugenda bibera muri ibi bice bya Kisangani. Ni planification y'imirwano ikomeje kugenda igaragara n'imyiteguro idasanzwe, aho kugeza ngo bitangazwa ko ibintu bitameze neza muri ibi bice. Biravugwa kandi biremezwa ko imyiteguro ikomeye irimbanyije ndetse ku kibuga cy'indege cya Kisangani hamaze kwakirwa abacancuro benshi bari guturuka mu bihugu bitandukanye. Bikaba rero byose ari ibimenyetso simusiga bigaragaza imyiteguro y'imirwano ikomeye. Amakuru aravuga ko Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amaze amezi menshi agura ibikoresho bishya bya gisirikare mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23, maze hafi imyaka irenga 3 mu ntambara bahanganyemo n'uyu mutwe w'igisirikare cya leta. Ni ibikoresho Kinshasa ikomeje kugura mu gihe ikomeje ibiganiro na AFC. Bamaze amezi 2 kandi basinya amahame yibanze aganisha ku guhagarika intambara. Tshisekedi ku rundi ruhande azi uburyo ibintu bikomeje kuzamba ku rubuga rw'intambara, impamvu adashobora kuba yarengera yakizera igisirikare cye. Tshisekedi kandi akabazi n'akajagari gakomeje kugaragara muri iki gisirikare, ibyatumye yitabaza abacancuro b'abanyamahanga ngo bamufashe gushyira ku murongo FRDC yaba mu myitozo ndetse no kuri operasiyo zikomeye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mu kwezi kwa 12 nibwo leta iharanira rusange ya Kongo yinjiye bidasubirwaho mu mikorere n'umutwe w'abacancuro wa Blackwater wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse amakuru akavuga ko uyu mutwe wamaze kohereza muri Kongo Kinshasa abacancuro baturuka muri Colombia. Amakuru aravuga ko aba bacancuro ba Eric Prince banaheruka kuganira na Perezida Tshisekedi inyoruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari gukoresha drone z'intambara zimaze iminsi zigaba ibitero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi haracyari abacancuro b'Abanyaromania iki gihugu cyari cyaritabaje ngo babashe kurwanya M23, nubwo ari bamwe muri bagenzi babo bamaze gusubira iwabo banyuze mu Rwanda. Bizari nyuma yo gutsindwa ndetse n'ifatwa ry'umujyi wa Goma wigaruriwe na M23. Ni mu gihe ikinyamakuru cyinjira amakuru aremereye ya Politique, umutekano ndetse n'ubutasi Africa Intelligence kivuga ko ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu ntara ya Chopo bari abacancuro bari hari abanyaturikiya bakoresha drone 6 zo mu bwoko bwa Anka Kinshasa serutse kugura kuri iki kibuga cy'indege. Kandi abandi bacancuro b'Abanyafrika y'Epfo iki gihugu kigomba gutikaba rero
cyaraturutsemo umubare munini w'ibikoresho ndetse birimo amasasu bari abacancuro bari gukoresha biciye muri sosiyete yitwa Paramount Group nk'uko amakuru atugeraho. Nubwo leta yaranira intwaro rusange ko ikomeje gushyira imbere imbaraga mu bacancuro mu 2023, ku ruhande rwayo ntabwo isinziriye ko ikomeje kongera imbaraga mu bice bitandukanye. Muri Warikare bari ku deployinga, muri Rubero barakora deployment. Ibi byose rero bikaba bishimangira uburyo ki imyiteguro ikomeye irimpanyije. Amakuru avuga ko uyu mutwe umaze iminsi winjiza ku bwinshi n'abasirikare bagiye kwifasha urugamba, harimo n'abahoze bakorana na guverinoma. Ibikomeje kugenda bigaragazwa ko bigiye gushyira igitutu gikomeye ku butegetsi bw'Kinshasa bukomeje kugenda bugendera kure gahunda yari yarashyizweho y'ibiganiro benshi babonaga ko ari inzira arangiza ibibazo. Mutama tujyane mu Minembwe naho tubwire ibiriko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Minembwe byifashe gute? Ntabwo Minembwe ho nta kindi kiri kuvugwa ndetse kandi n'ikindi kiri kuhagaragara. Yego cyane ni ku kijyanye na deployment zikomeje gukorwa mu misozi iri hafi ndetse naho ngaho. Yego nyuma y'uko n'ubundi umutwe neza sarambwe bikomeje kugenda bigaragara yuko ibice bya Zanzibar ndetse kandi n'ibindi bice bitandukanye bihegereye ku Gitondo, biriya bice bya Warungu na Ndoba na Gombe na Isenge na Kasongekwe na Murambi. Yego nyuma yo kubona yuko bikeneye abantu cyangwa se bakeneye gukomeza batera intambwe babisatira, biravugwa kandi biremezwa yuko umutwe wamaze gushyitsa ku ikubitiro abasirikare b'abakomando muri biriya bice by'umwihariko ahitwa Isege ndetse n'ahitwa Gombe. Bikavuga yuko ibi kandi byakozwe mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'ibitero bya FARDC bigiye guturuka ahitwa Fizi. Ahangaha abasirikare ba FARDC bafatanyije n'abasirikare b'Abarundi bafite gahunda yo kwerekeza mu bice bya Warungu bitandukanye, kandi bikavuga yuko uyu mutwe kuri uno munsi n'ubundi agace ka Muri karimo abawazarendo muri Warungu. Yego bamaze kugakuramo abawazarendo aka kanya k'ibitero n'uyu mutwe. Nibyo Mutama, reka dukomeze paje amakuru yacu tujye mu birebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Tayari turahita twinjira mu butabera turebere hamwe iri kugenda biboneka mu rubanza Joseph Kabila wamaze gukatirwa urwo gupfa. Turagaruka n'ubundi tubwira ibijyanye n'ibikoresho biri kuva i Burundi n'ubundi bizanwa n'abasirikare benshi bamaze guhurizwa mu gisagara cya Uvira. N'urukiko rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icyenda 2025 rwakatiye Joseph Kabila Kabange igihano cy'urupfu. Perezida w'urukiko Lieutenant General Joseph Mutombo Katarayi yasobanuye ko Kabila ahamijwe icyaha cyo kugambanira igihugu, iby'intambara, ibyibasiye inyoko muntu no kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko. Urubanza rwa Joseph Kabila Kabange rwatangiye mu kwezi kwa Nyakanga 2025 nyuma yaho inteko nshingamategeko imwambuye ububasha yari afite nka senateri hashingiwe ku busabe bwatanzwe n'ubushinjacyaha ku rwego rw'igisirikare. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Kabila yakoze ibi byaha nk'umuyobozi w'ibiro rya AFC rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko yabiteye utwatsi mu itangazo yasohoye ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icyenda 2025 asobanura ko ataba muri iri huriro. Lieutenant General Mutombo yasobanuye ko urukiko rwasanze ari umuyobozi wa awaye ari mu buyobozi bwa AFC, kandi ko ibyo bishimangirwa n'inama yagiranye n'abayobozi bo muri iryo huriro mu gisagara cya Goma na Bukavu, hamya ko izi zari zigamije gutegura intambara nta kabuza. Abanyamategeko barengera inyungu za leta iharanira intwaro rusange ya Kongo bari basabye urukiko kwemeza ko Joseph Kabila atari umunyekongo, rukanashingiraho rumwita umunyamahanga rumuhamya icyaha cyo kuba intasi y'amahanga. Ariko Lieutenant General Mutombo we yazigaragaje ko ibyo kwemeza ubwenegihugu bw'umuntu bitari mu busabe bwarwo. Kabila Kabange yabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 ubwo yashyikirizaga ubutegetsi Felix Tshisekedi hashingiwe ku masezerano bagiranye ajyanye no gusaranganya imyanya y'ubuyobozi hagati y'imiryango ya politike yabo. Umubano wabo warazambye muri 2020 ubwo Tshisekedi yasesaga amasezerano y'ubufatanye na Kabila ashyiraho ihuriro ry'abashyigikiye igitekerezo cye yise Union Sacrée. Mu mpera za 2023 Kabila yarahunze yerekeza mu kindi gihugu uko hari impungenge ko ashobora
gukurikiranwa n'ubutabera ajya muri Afrika y'Epfo kuva mu ntangiriro za 2025 yagaragaye mu bihugu byinshi byo mu karere ka Afrika y'Amajyepfo ubwo yasuraga ndetse agasubukura n'ibikorwa bya politike. Yagaragaye atanga ibiganiro, yagaragaye kandi ari mu bice bigenzurwa na M23 byatumye kuri ubu bamufata nk'umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye muri ibi bikorwa bikomeye biri gukorwa. Ngaho ngukorera Mutama tubwire urampaye amakuru mu gikaro urambwira uti muri Uvira hari abasirikare bari guturuka Imaniema ari Kindo, urambwira uti hari abari guturuka mu ntara ya Chopo bakomeje kugenda bazanwa muri Uvira, urambwira uti hari n'ibikoresho biri kuzanwa mu gisagara cya Uvira biri kuva Bujumbura. Ndagira ngo nabyo bitubwire dukomeze noneho nandi makuru. Mutamu uratwumva? Yego, ndagira ngo ukomeze utubwira ku bijyanye n'ibyo bya deployment mu gisagara cya Uvira bihagaze gute Mutamu? Yego, akavuga yuko rero ibice byano za Gomba, Kasongo ndetse na Karungwe ikoranabuhanga cyangwa n'iryo gikorwa mu mutwe igitero kidasanzwe bashobora kuba bakora mbonda kaso ikivu ndetse n'uburengerazuba bwaso ikivu mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo. yego, uyu mutwe ikintu waje gukora wavuze uti mu gihe n'ubundi twamaze kumenya amakuru yuko iyi misozi za Katoki, Mwenga, imisozi yegereye za Karundu, Mwana ndetse za Butegere na Biyonga na Kabironge twagiye za Kibunge na za Sekarama na za Mwana Mukwe na za Kimanga. yego, mu gihe FRDC twamaze kumenya amakuru yuko iri kuhashaka. yego, ikintu tugiye gukora ni ukudiporoyinga abasirikare bagiye kuza n'ubundi n'indi misozi itangatanze minembwe. Iyi misozi ya za Kamombo abangaba kandi nabo bagiye kwerekeza mu misozi yegereye za Kananda na Makunji mu byerekezo bya Fizi, ariko bikavuga yuko nubwo biriya bice biri mu bice byariya muri minembwe bya diporoyinzemo uyu mutwe ndazafaranga abasirikare benshi b'abakomanda. yego, Bishingiye ku mafoto mfite hano ndetse n'amavideo biravuga yuko intare zafarambwe n'ubwo za diployinze abasirikare igisirikare cy'Uburundi nacyo ngo cyamaze gutanga iriya misozi. yego, kuko biravuga yuko imisozi ya Kananda, Makunji aka kanya ngo hakikijwe abasirikare benshi cyane kandi bitwaje intwaro nyinshi ziganjemo artillerisi. yego, imisozi ya Makambi n'ababyerekezo bya Baraka utibagiye Karemberende. yego, ahanga ngo hamaze gushyirwa abasirikare kandi bikavuga yuko nyuma yuko hashyizwe abasirikare ngo hagiye kubaho ibitero simusiga, ibitero bidasanzwe bigiye kwibasira iriya misozi y'Iminembwe kugira ngo barebe yuko uyu mutwe nibuza bawusubiza inyuma no komeza kwinjira mu misozi yegereye hariya za Turungu, Kivungwe n'ahitwa Kimanga no mu misozi bya Mari no mu misozi y'ahitwa Marimbo. yego. Ku bijyanye wenda n'ibyo biri kuba si ubwa mbere bibaye, si ubwa kabiri, abo bahanganye bo bahagaze gute? Baricaye baratuje? ubu rero aba bahanganye icyo bafite cyangwa icyo bari gutekereza nta kindi. Yego, nyuma yuko uyu mutwe ufashe Nzibira, yego, n'udusozi tuhatangatanze turimo Irega, Budodo ndetse n'imisozi yegereye hariya za Kabugi n'ahandi hatandukanye. yego, ubu ngubu igisirikare cya FARDC iravuga yuko gifite abasirikare benshi cyane bari guturuka mu misozi yegereye ahitwa Biteka ndetse n'ahitwa Rugarika. yego, bikavuga yuko abasirikare bari guturuka muri ibi bice bari guhuza n'abari guturuka mu misozi ya za Kiga muri Uvira bakazamuka muri iyo misozi ya za Mwana ndetse na za Kirungu. yego, berekeza mu byerekezo bya Mwenga kugira ngo barebe uko kimwe ziriya misozi itangatanze Mwenga Biyonga bashobora kuba bayizamuka bakajya gufata biriya bice byegereye za Busumba n'ubundi bice bya Nzibira, bigasa naho n'ubundi babitangatanze n'ubundi nibamara gufata ibice byose bitangatanze Nzibira dore yuko Nzibira aka kanya ariho hari abasirikare benshi b'intare zafarambwe ngo baze kubona uko babakuramo. urabona yuko FRDC yo uko intare zafarambwe ziporoyinga nabone ko bongera ingufu cyane cyane kandi biganza ku bice navuga kuri strategique mu buryo butandukanye n'uko FRDC cyangwa Fdnb bajyaga bakoramo mu bijyanye. Mutamu, ibyo byose biri kuba ko hari amakuru avuga ko hari abari muri AFC baba bari kwinjira muri FARDC, byo mu makuru mufite bihagaze gute?
ahangaha rero abasirikare bari kwinjira muri FRDC. yego Biravuga yuko ni bamwe mu basirikare bafatiwe muri ya misozi yegereye za Kora kandi ku misozi yegereye hano ku ibitekerezo bya Rulimba. yego Abandi bagafatirwa za Kabambare. Aba ni abari boherejwe bagamije kuza muri bice kugira ngo rero ndetse bafata igisirikare cya Polisi n'igisirikare cy'Uburundi ku bikorwa bitandukanye ndetse kandi ku ntego nyinshi zitandukanye. yego Bikavuga yuko rero kandi abangaba nta yandi mahirwe bari basigaye ndetse ayo kumanika amaboko cyangwa se bagahitamo kurasa. yego kugeza ubu turebye ku bijyanye n'abacanshuro bya bihagaze gute biranavuga ko no muri ibyo bicara bagiye bazanwa amakuru byo bifiteho n'ayahe Icyitwa rero Black Water yego yamaze gushyitswa mu misozi itandukanye yajya muri Uvira. bahashyitse ryarabambere Aba Black Water rwose guhera ku munsi w'ejo bari barimo barazanwa. yego bari kuzanwa baturutse hehe iki cyumweru cyose turimo ku munsi wo kuwa mbere ngira ngo batangiye badeployinga mu Black Water. baturukaga he Aba Black Water baraturuka Bujumbura. Black Water rwose baturuka Bujumbura, hari abazanwa mu modoka baciye kuri uno muhanda mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika kuri uno muhanda uva Bujumbura, hari abazanwa bagiye mu nzira z'amazi biyambara imyenda ya gisivili bagahita bashyitswa muri bino bice bya hano za Uvira. yego Uvira kandi bari kuzanamo aba bacanshuro Black Water nyuma y'amasezerano akomeye cyane i Black Water ayagiranye n'igisirikare cya FARDC cyangwa na leta ya FARDC by'umwihariko ku muyobozi mukuru w'umutwe wa Black Water Eric Prince wamaze kuvuga yuko rwose yiteguye guhangana n'umutwe wa 23 kandi azawutsinda mu buryo budasubirwaho. yego Bagahabwa amafaranga rero akayabo kenshi rero biragaragara yuko ngo yihaye igihe gitoya kandi mu minsi mike akagaragaza ikigero cy'ukuntu gashoboye kandi agomba gukura no mutwe mu bice byose bigaruriye cyane cyane kandi ibice bya Nous soutenons ndetse n'ukiza amajyaruguru by'ingenzi. abo ba Black Waters bazanwa mutama ese bazana ibikoresho byabo bakoresha ibya FRDC ubundi biba biteye gute bijyanye n'akazi kabo ndetse n'imibereho mbere na mbere mu masezerano yabaye hagati ya Black Water ngira nk'ikizite numvishe yego harimo yuko habanje kwemeranwa bavuga yuko hari bimwe mu bikoresho bazazizanira. yego byiganjemo iki ziganjemo izi za computers, ziganjemo izindi bikoresho navuga yuko nyine by'ikoranabuhanga cyane cyane ariko bavuga yuko nk'indege za drone izo ngizo zo zizagenwa na FDC ariko nanone ahantu zizava cyangwa se ibihugu byaguriwemo bikabanza kumenywa n'uyu mutwe kugira ngo utazateza ikibazo kimwe cyangwa ikindi. yego reka tujye ku zindi axis z'urugamba turebe uko ahandi byifashe ngira ngo Yohereje na Rubero ntabwo bikiri ibanga mama 23 imaze igiri gukora deployment ndetse no mu bice bitandukanye ku munsi w'ejo wa mbere w'indwi hajya humvikana imirwano kuri ubu tuvuga naho Yohereje no mwabiri bice bihegereye waduhashusho ki yibiri kugenda biba. Ishusho rero ya Yohereje hari agace kabereyemo imirwano. yego ni umusozi witwa Karonge, ni umusozi uri hagati y'umusozi witwa Kitanga ndetse kandi ukaba n'umusozi uri hagati ya Kibuwa, Mera ndetse na Parimanzi. Iyi Kishanga ngira ngo urabizi ko iri muri teritwari ya Masisi, Kishanga ikaba iri hafi ya Kibati. yego N'abasirikare ngo umutwe w'intare zasanzwe bavuye muri ya bice bya Kishanga bazamuka muri ya misozi ya Karonge bagamije kwegera muri ya misozi yegereye za Kasuka, muri ya misozi miremire ya Nyamuri, aho bivuga yuko ari naho ababiligi bakambitse ndetse n'abasirikare baba Black Water bamwe na bamwe abacanshuro bariyo ndetse kandi abasirikare b'Abarundi. yego Amakuru rero avuga yuko uyu mutwe wagejeje kwa Gifansa ugeze mu misozi ya hano za Karonge bategerwa mu nzira n'abasirikare ba FARDC bari mu misozi yegereye Mange, Mera na Kuwa. yego bakaza kuba guhangana gukomeye cyane kuko mu bantu bari ku mirongo y'indiri ku rugamba ndetse n'abari hafi yaho baravuga yuko rwose uru rugamba rwagaragayemo imbunda ziremereye ziri mu bwoko bw'amabige ndetse na BM23 n'izindi ntwaro ziremereye. aho nta bahafatiwe mutama ku kijyanye n'amateka ku mpande zose nta makuru ahagije turafata ariko ndacyari kuyakurikirana cyane buriya mu nkuru nyamukuru turi buze kugarukamo mu nyuma ndaza kukubwira uburyo bihagaze.
Abasirikare, aho rero kuri uyu munsi urugamba rukomeye rwakaze ndetse rwangije byinshi nyuma yuko bitangajwe ko collective des mouvements pour le changement abazwi nk'aba CMS FDP bahanganye bikomeye na M23 mu bice bya Rurere, Mukomarehe, Kitumva nahitwa Kashavu muri sheferi ya Bwito. Habaye urugamba rukomeye, turinjira tubabwira uko byagenze, turaza kandi no gukomeza kurebera hamwe ibijyanye na raporo militeri imaze gutangwa muri GD ya FRDC igaragaza ko DEMIAP igomba gukora akazi kayo ndetse na Service National de Renseignement. Ibiro bikaba bihura bikomeye n'umubare ukomeye w'abasirikare benshi bamaze koherezwa mu gisagara cya Uvira. Abanywanyi ziro nizo ngingo z'ingenzi amakuru yacu yubakiyeho ku mugoroba kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icyenda 2025. Kuri dukurikiye bwa mbere tufata icyemezo gikomeye cyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru akomeye tugenda tubashyikiriza yibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama amakuru yacu tuyahere rufasha aya makuru tuyahere mu misozi itandukanye y'Yohereje. Yego, aho urugamba rwarinaniranye aho cyane. Yego Mutama, tubwire uko bihagaze ndetse n'uko kugeza ubu byifashe. Aka kanya turi kuvugana nyuma y'uko ibiro by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Kongo bagafite ibitero karabutaka mu misozi y'Yohereje cyane cyane harazameti. Yego, ndetse kandi abaturage benshi bakagwa dore y'uko n'ubundi icyasi gatoranya n'ubundi iraso ribonye. Yego, ubu rero mu misozi ahitwa Mubanda, imisozi ahegereye ahitwa Mutakape ya mbere na Mutakape ya kabiri. Yego, mu misozi ahitwa Karushi, mu misozi ahitwa Rukishi, mu misozi ahegereye Osokari n'ahitwa Rugu. Yego, mu misozi ahegereye Biruwi n'ahitwa Ramata. Aha hose ndakubwiza ukuri yuko nyuma y'ibitero hakurikiye icyitwa deployment zidasanzwe. Yego, bikavuga yuko izi deployment zakozwe muri ino misozi yegereye hara mu misozi ya Amakuru Birozero. Yego, mu misozi yegereye Taweza na Wenga. Biravuga yuko bafite gahunda yo kumanuka inkungugu bagaba ibitero mu misozi ya Nyenzira hafi ya Musenge na Kabamba n'ahitwa Zasaramwe ziherereye. Yego, kugeza ubu impinduka zari nize ku bijyanye na buri ruhande, yaba kuri position defense ndetse na position defensive, bihagaze gute? Kugeza ubu ngubu intebe z'Abasaramwe cyangwa M23 biravuga yuko iri mu misozi yegereye hariya, mu misozi yegereye ahitwa za Masungu ndetse mu misozi yegereye hafi neza na za Buringa. Yego, bikavuga yuko uyu mutwe wongereye abasirikare mu misozi yegereye za Nyenzira ndetse n'ahitwa za Masingu, mu misozi yegereye ahitwa za Route Nationale 529. Yego, kuko kandi hari imisabe yazamutse iva mu misozi ya za Kishanga izamuka yerekeza mu Eso. iyi misabe n'ubundi niyijyanwe Karembe. rero bikurikirwa n'ubundi no ku ruhande igisirikare cya FARDC bivuga yuko iriya misozi n'ubundi yegereye za Ishunga, Kembe, Nsindo n'ahitwa Kibuwa na Karonge n'ahitwa aho n'ubundi FARDC nayo yazanye abakomando n'abasirikare b'Abarundi. Yego, batangiye kuhagera ryari Mutama? Bahageze bazanye iki? Bari bafite ibihe bikoresho? Nukuvuga ngo bageze bazanye ibikoresho, ariko nanone ibikoresho byabanje kuzanwa n'indege n'undi z'ubwikorezi bw'ibikoresho bisanzwe, ubwo birumvikana ko Antonove. Yego, byinshi byarazanywe bishyitwa muri ino misozi ahitwa muri iyo misozi yegereza Rugu, ibindi kikahitwa Biruwe n'ahitwa Matenda. abasirikare benshi babajyana muri iyo misozi ya za Bikore n'ubundi misozi strategique n'ubwo iri kure cyane y'iriya misozi ya za Nyasi ndetse ikaba kure y'imisozi ya za Kembe ndetse n'ahitwa za Kabamba. Yego, ariko ni imisozi strategique bwana munyamakuru, kandi ni imisozi isobanuye ibyo bari kuruhande rwa FARDC kandi no kuruhande rwa FARDC. bivuga yuko rero izi deployment zishobora kuzanatira ibigo bineza Abasaramwe, bigatuma mu misozi bari barimo yegereye za Munyakiri mu misozi ya Byungo bahise bareka kujyayo. nibyo ni imirwano ikomeye n'ubundi Mutama ikomeje kugenda ibera muri wari karere. Kambanze mbwira abadukurikiye bimwe mu byo namenye, ubwo nawe uri buze kutubwira ibindi byisumbuye ko bikomeje kugenda vyibonekeza.
Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zimaze iminsi ibiri zihanganye n'umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa mu duce dutandukanye two mu teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano ikaba yaratangiye ku munsi wo ku cyumweru kw'igenekerezo rya 28 kwezi kw'icyenda 2025 ikaba rero yarakomeje no kuri uyu wa mbere mu buryo budasanzwe. Nkuko amakuru abigaragaza ibitero z'uruhande rwa leta zagabwe mu duce tugera kuri 4 two muri groupement ya Bukombo mu teritwari ya Warikare, nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara kandi bivugwa uduce yabereyemo neza bikaba byaragiye bigaragara ko hakomeje kugenda urugamba rukomeye kandi rudasanzwe. Uduce twabereyemo imirwano nahitwa Rurerure, ahitwa Mukomare, Kitumva, ahitwa Kashavu ku ruhande rwa leta. Amakuru anagaragaza kandi ko urwo rwagabiza ibitero muri turiya duce twavuzwe haruguru. Iyi mirwano kandi ikomeye yumvikanyemo imbunda ziremereye n'izoroheje, ibyatumye abaturiye ibyo bice bavuga ko urugamba rwatumye bahungabana mu buryo budasanzwe. Andi makuru avuga ko uyu mutwe wa M23 uri kwirukana ingabo z'uruhande rwa leta bahanganye, aho birukana uzijyana mu mashyamba yo muri ibyo bice, bikaba rero ari byo bituma imbunda zikomeje kumvikana cyane, ndetse binavugwa ko urusaku rwazo ruri kumvikana mu mwinjiro wayo mu mashyamba, bigaragaza ko M23 ikomeje kwagura ibirindiro byayo. Ibiro bikaba bibaye mu gihe FDC n'abambari bayo basenye ikiraro cya Mpeti cyari ingenzi ku baturage bo muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri uruburaruko. Bikaba bivuga ko mu gusenya iki kiraro bakoresheje indege z'intambara n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Iki kiraro cyasenywe kikaba rero giherereye muri groupement ya Kisimba, cyasenywe mu gitero zirangabo zagabye. Mutama rero ngayo nguko wakomeza nawe utubwira n'ibindi. Nuko biri kugaragara kandi biri kuvugwa cyane. Yego. Ni mu misozi yitwa muri Uvira. Byagenze gute Mutama? Uvira aka kanya kiri kuvugana ibice byegereye ahitwa Rumingo ndetse n'ahitwa Kiriba. Yego. Imisozi yegereye Useni, Kigongo, Matabala, imisozi yegereye Kaseke, yegereye Swima hafi ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Hamaze gifitwa abasirikare b'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi, kandi bikanavuga yuko mu basirikare bakikizwe hano harimo na FDLR nyinshi. Yego. Bikavuga yuko aba basirikare bahawe gahunda yuko bagiye kujya muri ya misozi y'Iminembwe. Yego. Ariya za Kakuku, abandi bakajya Turambo, abandi bakajya Ibashiro muri ya misozi ya Zangombirano. Yego. Abandi bakajya za Mayungumu, Mwanamuke n'ahandi hatandukanye na Marembo na Yuma n'ahitwa na Moya. Yego. Abandi bakajya Kamituga, kandi byamaze no kugaragara yuko imyiteguro mwishe. Yego. Mutama rero kuri ubu bimaze kwemezwa ko indege ziri kugaba ibitero mu bice bya Minembwe ziri guturuka i Bujumbura. Ndagira ngo unyemerere nabyo tubigarukeho dukomeze utubwira n'ahandi uko bimeze. Ihuriro ry'ingabo za leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku wa mbere mu gitondo zarashe mu midugudu ituwe n'abanyamurenge mu gace ka Mikenke mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ikoresheje drone z'intambara, nk'uko amakuru atugeraho bivuga. Amakuru y'ibi bitero bishya yemejwe n'umutwe wa 23 biciye ku muvugizi wayo Laurence Kanyuka, aho Kanyuka yifashishije urubuga rwe rwa X yavuze ko drone zarashe biriya bitero ziturutse i Bujumbura mu Burundi ndetse no mu gisagara cya Uvira. Ati guhera saa 2 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere kw'igenekerezo rya 29 kwezi kw'icyenda, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziri kurasa ubudahagarara mu midugudu ya Mikenke no mu nkengero zaho. Ibyo bitero biri gukorerwa i Bujumbura na Uvira, biri kwibasira abaturage b'abasivili, ubugome butigeze bubaho. M23 yavuze ko ibijyanye n'ubugome bukabije leta ya Kongo ikomeje gukorera abaturage ari igihombo, kikaba rero kiri ibintu bigomba kuba byakurikiranwa, aho rero bagomba kuba hafi no kurinda abaturage bakoresheje uburyo bwose bushoboka.
amakuru yibanze avuga ko inzu ebyiri z'abaturage arizo zimaze kumenyekana ko zarashwe n'izi drone. Ibi bitero byo kuri uyu wa mbere bikurikira ibyo ingabo za leta ya Kongo zagabye mu bice bitandukanye Kuwa Mungu ku igenekerezo rya 28 kwezi kw'icyenda. Ibi birimo icyagabwe ku kiraro cya Mpeti M23 yari irimo yubaka muri teritwari ya Warikare cyashenywe n'ingabo za leta. Kuwa gatandatu y'icyumweru giheze nabwo drone zaturutse Bujumbura zarashe mu mujyi muto wa Nzibira M23 maze igaragaza ko kuri ubu ikomeje urugamba ndetse na operasiyo zikomeye. Ngaho nguko rero Mutama wakomeza tubwira n'ibindi ku zindi axis ukaduha ido n'ibyo kubiko biragenda biba. Ahantu ku zindi axis z'urugamba nagira ngo twikoze Rubero. Yego. Rubero rero ibintu birakomeye kandi bikomeje guhindura isura. Biri gukomezwa n'iki Mutama? Nyuma y'uko ngo umutwe neza turambi uvumbuye amakuru y'uko hagiye kuba ibitero simusiga ku ruhande rwa Yego. Ibitendo byo kwambura neza turambi ibice bafite byahariye muri Rubero. Yego. Bikagaragarira kandi ku basirikare n'ibikoresho biri kuzanira ubutembo. Yego. Ubu aka kanya turi kuvugana biravuga yuko umuhanda uri wegereye hano ahitwa Arimbongo bingana mu byerekezo bya Marimo birumvikana yuko awujya kwagera baciye ahitwa za Katiri n'ahandi hatandukanye. Yego. Mu misozi ya za Migeri. Yego. Imihanda rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko aka kanya intare za Faranga zifite ikibazo gikomeye cy'uko rwose imihanda bashobora kuza kwisanga muri bya bice byegereye za Katiri na Migeri n'ubundi bamaze iminsi bohereza abasirikare bashobora kuba bahakurwa mu gihe gitoya cyane. Yego. Bikajyana n'uko n'ubundi bivuga yuko uruhande rw'ineza cyangwa rukimenya kumenya amakuru bahise rwohereza abasirikare mu misozi yahariya muri za Migeri, bagahita bohereza abasirikare mu misozi yahariya mu byerekezo n'ubundi bigana za Arimbongo. Bikanavuga yuko kandi nanone mu bice byegereza Amasereke no mu misozi yegereza Katero. Yego. Misozi ya za Kamukahere n'ahandi hatandukanye utibagiwe mu misozi ya za Mango n'ahandi za Kasongwere n'ahitwa mu misozi igana hariya za Mboro n'ahitwa Cyondo. Yego. Aho biravuga yuko ineza turangiza muri ariya mashyamba zamaze kwakira abakomando benshi cyane n'ubundi nyuma y'uko bivuga yuko ibi bice byegereza Bwino, misozi yegereza Kihoma ndetse n'indi misozi itandukanye hano muri Rubero FRDC ku ikubitiro ari igiye guheraho yohereza bakagaba ibitero baturutse muri ya misozi ya za Musenene n'ubundi bakikana 20 misozi. Mutama reka dusoreze ngacu gushimire cyane. Murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze nga tubashimire cyane ko dukurikiye bwa mbere. Aya niyo mahirwe yo kugira ngo kande sabone ntuzongere guce kukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Hasta la vista.